Hello semua, saya sekarang tengah membuat penggambaran untuk pre-wedding saya dengan Erin di Putrajaya. So saya harap semua akan berjalan dengan lancar. Erin Malik in the house, yeah. Hi, my name is Devin. I'm just a kid, but I got a lot of thoughts that are popping out my head. Gotta lock it in my shirt pocket, gonna unlock it for the world to see, And I'm never giving it up. I never wonder why. I'm never giving it up, and know when to fight, and I die before I try to close an eye. This is a fight of my pride, so step aside. Ini balik. Ini balik. Paris. Okay, and now I'm ready to shine, and I'm only getting bigger and better and up the line. Got a bright light in the top right of my mind. Everybody watch out, cause it's my time, and I'm never giving it up. I'm never gonna stop. I'm never giving it up and gotta be top. And I rock before I thought to ever drop. This is a piece of my mind, a cakewalk. Everybody put your hands up. Everybody say super tramp. Everybody put your hands up. Everybody say super man. Everybody put your hands up. Everybody say super tramp. Everybody put your hands up. Everybody say. Hari ni kita baru habis shooting untuk Erin dan Paris. Sebenarnya actually it's not proper kahwinan. Di CST kami namakan ianya Where is the Love? Di manakah cinta? Apakah cinta? Inilah dia, kita akan combinekan video-video ni dengan momen romantis di majlis perkahwinan mereka nanti. So jangan lupa saksikan di CST Production. InsyaAllah kali ni kami bawakan yang terbaik untuk anda semua. Kita baru je habis syuting dekat Taman Sejangan Hijau dekat Putrajaya. Kita sampai sini dalam pukul 11 tadi. Sekarang dah pukul 1:30. Just nice. Dah habis kat buat video and photoshoot. And after that kita move to Marine yang dekat Marina Putrajaya tu. Ada satu lagi scene kat sana. Ada photoshoot hari ni. Tak ada masalah. Soalnya dah habis panas. Cuma Faris je lah. Faris dia belu-belu kan. Tapi dia tahan je. Sekali dia rasa kata dah tunggu Erin sebab dia dah habis. So now kita pergi ke Marina Putrajaya untuk shoot kat sana pula. Si restaurant. Okay, penat siang sampai ke malam, belum tentu sampai ke subuh. Inilah dia kerja-kerja kita orang yang tak tahu hujung. Okay, nak buat pantun, tak kerti pantun. Nak buat puisi, jauh sekali. Kejap lagi, mari kita menonton apa yang ada di obat di belakang sana nanti. Kita ada Calvin kat studio tengah buat photoshoot pre-wrap untuk belah Faris pula. Belah Faris traditional. So kita buat alasan untuk Calvin naik dekat Kelana Jaya. Okay gang, so lepas tu kita dah berakhir photoshoot kita. So balik nanti aku nak review semua gambar. Lepas tu kasih gambar semua tutup. Kita hantar Erin. Okay? Okay. So apa-apa jumpa lagi. Strange, a mind deranged. I fool the fall with rush and roll.